Mu gihe bya Iran na Israel na Amerika bitararangira, isi ibona undi mwanzi mushya. Isi yari imaze iminsi ihumeka, imaze kwibagirwa akato k'icyorezo kigeze kuyipfinagaza mu myaka yashize. Ariko uyu munsi muri uyu mwaka wa 2026 umutima w'isi wongeye guhagarara. Imitima y'abantu yatangiye gutitira, itewe n'ijwi rimwe ryongeye kumvikana mu matwi yabo. Icyorezo. Ubwo inkuru yasohokaga mu bwato bwa MV Hondias burimo abantu bapfa bananiwe guhumeka, ubwoba bwazutse mu bantu mu buryo butunguranye cyane. Amateka mabi ya coronavirus yongeye kukanguka mu mitima yacu. Twibutse ibihe twari twararyamye mu mazu yacu, twibutse imiswaro n'udupfukamunwa twari twarabaye imico yacu, twibutse uko isi yari imeze nk'umujyi w'abantu bapfuye. Nitwa Jacques Bukimana. Ese birongeye? Ese akaga katangiriye mu nyanja nako kaba kagiye gufunga amarembo y'isi? Abantu bahiye ubwoba, bategereje kureba niba uyu mwanzi mushya witwa hantavirus atagiye kutugarura mu bihe by'umwijima twahozeho na mbere. Uyu munsi muri Muzima Docs tugiye kwinjira neza mu makuru agezweho, turebe iki cyorezo ni bwoko ki, gifata gute, gikwirakwira gute, ese cyaba kigiye kudusubiza mu bihe twarimo? Banza umenye neza ko wakoze subscribe kuri Muzima Docs kugira ngo ujye ubonera amakuru agezweho ku gihe, ubu n'ibiganiro by'ubwenge, tukanasobanukirwa n'ibitabo bituyobora ku buhanga n'ubuhangange dukomora ku basekuruza bacu. Twifashisha ikinyamakuru cyitwa CBS, ubu bwato bw'ubukerarugendo buzwi nka MV Hondias bwahagurutse muri Argentine ku itariki ya 6 Mata 2026. Bwari burimo abagenzi n'abakozi basaga 150 baturuka mu bihugu bitandukanye. Ku itariki ya 6 umurwayi ukomoka mu Buholandi yatangiye kurwara ibihaha, ananirwa guhumeka, maze ku itariki ya 11 Mata ahita apfa. Icyo gihe ntabwo bari bazi icyamwishe, gusa bakekaga ko ari ubusaza cyangwa ari izindi ndwara zisanzwe. Dr. Catherine avuga ko uwo murwayi yabanje kwandurira muri Argentine mbere y'uko ajya mu bwato. Ashobora kuba yaragiye mu rugendo rwo kureba inyoni, maze akahumeka umukungugu urimo amahurunguru cyangwa se inkari z'imbeba yanduye. Nyuma yo kurira ubwato yaje kwanduza n'umugore we. Umugore we waje gupfira muri Afurika y'Epfo yagiye gukurikirana iby'umugabo we. Ku itariki 27 umugenzi wari uri mu bwato wa gatatu yaje guhita apfa. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima watangiye gutahura ko ari icyorezo cya hantavirus. Ibi byateye ubwoba cyane kubera ko abagenzi hafi 30 bari muri bwa bwato bari batangiye gusubira mu bihugu bakomokamo, kandi bakoresheje ibibuga by'indege rusange ku buryo bahuye n'abantu benshi. Ubu bwato MV Hondias buri mu kigo cya Kato hafi y'ibirwa bya Canary muri Espagne. Abashakashatsi bagaragaza neza ko iyi virusi ishobora guhitana abantu hagati ya 30 na 50% byabo yafashe. Abantu bose bari mu bwato basabwe kumara iminsi 45 bakurikiranwa, kuko iyo virusi ishobora kumara igihe kirekire mu mubiri w'umuntu itaragaragaza ibimenyetso. Hantavirus ntabwo ari virusi nshya mu rwego rw'ubuvuzi, ahubwo ni umuryango mugari wa virusi zizwiho kwiturira mu mbeba. Ubwandu bwa mbere bugereranwa n'iyi virusi bwagaragaye mu itangira ry'ikinyejana cya 20 mu Bushinwa, ariko bwaranzwe n'ubujiji bukomeye cyane kubera ko bari bafite ibikoresho bidahagije cyane ku buryo basha gusobanukirwa n'iyo virusi. Mu mwaka w'1951 kugeza mu mwaka w'1954, mu gihe cy'intambara ya Korea, iyi virusi yongeye kubura umutwe, aho yanduje abasirikare basaga 3,000 by'umuryango w'abibumbye UN. Abasirikare bafatwaga n'indwara ikomeye yabateraga guhinda umuriro ukabije, kuva amaraso imbere mu mubiri, muri make yabangamiraga impyiko. Mu mwaka w'1976 nibwo umushakashatsi w'umunyakoreya witwaga Dr. Ho Wang Lee yashoboye gutandukanya iyi virusi mu zindi. Ayivumbura mu mbeba zo mu bwoko bwa striped field mouse.
maze ayitura uruzi rwa Hanta runyura mu mupaka wa Koreya y'Epfo n'iya ruguru, ariho n'iri zina rya Hantavirus ryahereye mu mateka y'isi. Muri Amerika amateka yongeye guhindura isura mu mwaka w'1993 mu gihe yahinduraga ubwoko bushya bw'iyi virusi mu karere k'ubuhaname kitwa Four Corners. Ubu bwoko bushya bwiswe Sinonombre virus bwagaragaje ubukana bukabije butandukanye n'ubwabonekaga muri Aziya. Mu gihe ubwoko bwa mbere bwatakaga impyiko, ubu bwo muri Amerika bwibasiye uburyo butinyitse imitsi n'umutima, bugatuma abantu bacika intege mu buryo butunguranye cyane maze bagapfa mu gihe gito cyane. Ibi byakuye icyo gihe umuryango w'abaganga mu gihirahiro n'ubwoba bwo gushidikanya kuri Hantavirus. Bishyira Hantavirus ku rutonde rw'indwara ziteye inkeke cyane ku isi kubera umuvuduko mwinshi yicagaho abantu. Hantavirus ni virus ifite akaremangingo ka RNA, ikaba idafite uburyo bwo kubaho yonyine mu gihe itari mu kindi kinyabuzima. Imbeba n'ibindi bintu bijya gusa n'imbeba nizo zikora nk'ubuturo bw'iyi virusi. Izi mbeba zishobora kubana na virusi igihe kirekire mu mubiri wazo zimeze neza kandi nta ndwara nta no gupfa bihura nabyo. Ku muntu biratandukanye cyane. Umuntu yandura iyi virusi binyuze mu buryo bwo guhumeka. Iyi nkari, amahurunguru cyangwa amacandwe by'iyi mbeba irwaye cyane byumye bihinduka umukungugu mwiza cyane uhumekwa n'abantu mu buryo butandukanye cyane iyo bari gukora amasuku ku mazi cyangwa se ku bigega byigeze gusurwa n'izi mbeba. Nubwo bitabaho kenshi, umuntu ashobora no kuyandura iyo ari umwe n'imbeba cyangwa se ari ibiryo byahumanyijwe n'izi mbeba. Iyi virus imaze kwinjira mu buhumekero bw'umuntu, yinjira mu mitsi mito cyane ijyana amaraso mu dusabo tw'ibihaha, maze igatangira gutuma havubuka amazi menshi akuzura utwo dusabo. Mu bice bya Amerika y'Epfo, iyi virus ituma imitsi yemerera ibimeze nk'amazi plasma bisandarira mu mubiri, bityo bigatera indwara ya Hantavirus pulmonary syndrome. Ibi bituma umurwayi ananirwa guhumeka, udusabo two mu bihaha tukuzura amazi, umutima ugahagarara kubera ko umutima wabuza umwuka wa oxygene. Naho mu bice bya Aziya n'Uburayi, virus yibasira utuyoboro tw'amaraso tw'impyiko, bigatera indwara yitwa hemorrhagic fever with renal syndrome. Ibi bitera amaraso kuviramo imbere, bikurikirwa n'uko impyiko zicika intege burundu ntizibashe kuyungurura imyanda mu mubiri. Muri uku kwezi kwa kane, isi yongeye guhura n'inkuru ziteye ubwoba z'ikiza cya Hantavirus cyadutse mu buryo butunguranye cyane. Cyadutse mu bwato bw'abakerarugendo bwitwa MV Hondias. Amakuru y'ubuvuzi n'ubushakashatsi amaze kwemezwa agaragaza ko mu bwato hadutse abantu 8 banduye iyi virusi, kandi muri bo 3 barapfuye kubera ubukana bw'iyi ndwara. Abandi basigaye bari kwitabwaho n'abaganga babihuguriwe. Raporo zituruka muri laboratwari zigaragaza ko umwe mu muryango wa Hantavirus witwa Andes virus ari wiri kwataka aba bantu. Ubundi mu busanzwe izi Hantavirus zari zisanzwe zijya mu muntu zikamutera urwaye, ariko zikaba zitava muri uwo muntu ngo zijye mu wundi. Ariko iyi Andes virus iri kuva mu muntu umwe ikaba yajya mu wundi. Aha akaba ariho hari n'ikibazo gikomeye cyane, kubera ko birakekwa ko ishobora kuzajya yihinduranya ku buryo kubona urukingo bizajya bigorana. Ariko umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS yatanze ukuri kuri iki kintu. Yavuze ko isi idakwiriye guhangayikishwa n'iki cyorezo kubera ko kwandura kwacyo bitoroshye cyane. Muri make biragoye kuba cyakwira isi yose, kandi niho hari ibyo bari gukora kugira ngo birinde ko cyakwirakwira. Niyo mpamvu bashyizeho ingamba zikomeye cyane ku bantu bahuye n'abari bari muri ubu bwato, kandi bakaba basabye n'abandi bigeze guhura nabo kugira ngo bamare iminsi 45 byibuze batahuye n'abandi bantu benshi. Ibi biracyasobanura neza ubukana bw'iyi ndwara. Niba virusi ishobora kujya mu mubiri w'umuntu akaba yakomeza gutera indwara abandi,
yakomeza kwanduza abandi kandi virusi murimo kugeza ku minsi 40. Abaganga n'abashakashatsi bakomeza gutanga inama bavuga ko niba ugiye gukora isuku ahantu hari ivumbi ryinshi kandi ubizi ko hari imbeba, ugomba kuzajya wambara agapfukamunwa kugira ngo uwo mukungugu utajya mu bihaha byawe. Kandi ikindi nanone bavuga ko dukwiriye kugira isuku kubera ko bagikomeza gushimangira neza ko nta muti nta n'urukingo rw'iyi ndwara ihari. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda uko byagenda kose tugira isuku aho turi hose. Nubwo iki cyorezo gikwirakwira ku muvuduko muke cyane ariko kikaba cyica vuba, ku rugero cyica hagati ya 30 na 50% byabo byafashe. Ntabwo bikuraho ko hari abantu batabura kwibaza niba kigiye guhagararira aha cyangwa kiragira ku isi hose. Tubashimira ko mudutegera amatwi, ni naha dushoreje ikiganiro. Mutibagirwa kuduha ibitekerezo mukanda na subscribe kugira ngo mujye mubonera ibiganiro byacu byiza kandi ku gihe.